Selam dostlar. Sizni bilan Alina Saf. Ko'pdan ko'rishmadik. Все. Hozir mening vaqt bor. Ota mening ishlar, o'quv, vaqt bo'lmadi tushirga. Hozir men tirisham har kun tushirga. Shunday прям motivatsiya har kun tushirga. Sizning hollaringiz nechik siz yashaysiz? Pogoda sizning nechik? Погода. Ничего bo'ladi o'sha погода, bilmayman. Каникулlar sizningcha? Mening каникул пока yo'q. Mening практика и ish mening. Вот так что tirasharman video tushirga. Еще mening turli ideyalar bor tushirga video. Если sizning bor so'rovlar, qoldiringiz kommentariyaga, men javob berarman videoda. Короче, sizning kommentariyga men javob beraman. Sizga yoshaymi? Yaxshi. Boshlaymiz do'stlar. Bu Tristar Big Motor группа. Men ularni tingladim уже. Bu ikkinchi yer So'g'adat arabская песня кавер Fares. Boshlaymiz.
знакомый жер, оказывается, это кавер же, бик матур жырлады бұл қыз. Вообще, өзі да шундай бик матур көресіз, шундай шешлері ұзын, менікі бәксігәлі қысқа, һәм киімнәрі тавышы шундай, прям кавер, как будто бы мен настоящий жер тыңлайм, как будто бұл кавер түгел, прям шундай, прям однотон айтам, единичный, прям шундай бик матур болып шықты, оның жері шулай күрсәтті, матур итеп бейді, жырлады от души, вот кіші от души жырлай, прям чувствовать етесің, да, прям чувствовать етем, как кіші от души жырлай, бик матур, бик ұшады. Сізге нешек комментария yazыңыз, сіздің білем болды Олина Сав, сау болыңыз достар. Еще менің, может быть, бүгін, ләкин ертеге влог шыға. Қарағыз, то бір күнде қарамай.